Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan agwen. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Problema ti kabsat ko. Ngamjak ni namnama, agapu iti may saabanag ket nagbaliw anaming pinsan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Gwen, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kaano lang api mo sa ini mama? Ita, si marunumanin ni Papa. Awan maaramidan tayo, no iso ti pagayatan ti Diyos. Nalabit, ngagpatinggalangan dito'y, ti inted na abiyag para iti amam. Ti pakaburi-buran ti panunod ko, kat ni Roman. Awanin kaduak amang iwanwan kan kuana. Ay, no apay matakas jay ti ugali day jay akabsat mo. Kaslasaanan anormal ti kinatangkan ti ulo na. Diyak nga rodam mo, no kasano apan ang disiplina ti aramidak kan kuana. Saan nabale, addaak mo't ditoy. Saan ka abaybayan? Addaak akanayon ang nakasuportakan ka. Agyaman naglakay. Imbaglakit din ta na parabura nak itinasingpat nga asawa. Ita, tanaitabunan ti bangkay ni tatang. Kaya't ka kumaakasarita, Roman. Anya ti pagsaritaan tamanang? Agpakpakaasi ak nga agbalbaliw ka kuman. Taawanan dagiti dadakkel ta. Dramaanak man ako nakon manang. Anya man yung tinaramida kaya? Apay akas naman yung tibagbagam. Ibagbagak laang abaliwa mong dagiti madi nga aramid mo. Tadudwatan anabati. Pinanawan na tanda mamakan papa. Mabalin ka di manang? Saan nga itaasir mo nanak? Tanapudot ti ulok. Apay manin anapudot ti ulom. Naabakak iti sugal. Ay, dahit ako matimay sa nga ikaton nga ugalim, Roman. Maaramid mo pa'y ti agtakaw, gapulaang iti sugal. Sige, tarumbarak pa'y. Sa dino ti papanama? Naskat ang makasumbutak iti abak ko. Saan kan arumwar? Saan na kamalapdan? Sige, mapanakon. Bakit, sa dino tinangidulinam iti pagbipi aginatang ko. Alaak man ti bipik. Ada iti aparador. Ada iti sigod ang nakaikargaan na. Awan mo ti Jay. Saan ko mat kanyalis? Damagaman ka ni Mia, no nakita na. Dinamag kon, saan namat ka no pinakibiyangan? Aguray man ta sa pulag. Ang mga no na misplace ko laang. Saan mo lang nakikita di pagbipi, Roman? Anwag kumamit, manang? Damdamagak no nakita. Uwan kan saan laang matisungbat mo Saan? Diyak nakit-kita? Mas dawak nga mintawan mo ten. Inkargak iti aparador. Ngam apay nga awan mo ten. Awan amok iti dayta, manang. Sinapol kon iti amin ang mabaling ko apang idulinan. Ngam awan mo. Apay ngay. Sapay nang ina ti pananggatang ko iti dayjay. Bareng agparang tuumutlaang no saan ko asapsapulin. Sapay maditiriknak. Amangan mat no na nga to ti blood pressure ko. Yanos mo, ti mapan iti klinik tayo, iti lugar tayo. Anya apay ngay. Agmutura ko na mapan. Ta medyo adayo. Ayan ti helmet ko. Ada iti ayan ti tukador. Awan mat. Anya? Agpukaw lakat aminan? Di tama tinang ikarga ka. Damagam man iti kabsat mo. Amangan no inusar na. Bakit? Nakita ki jay clinic, jay ginatang ko apang blood pressure. Inlako ka no ti kabsat mo. Ay na, mangibabain na talaga day jay aroman. Kat imbagam at tinakaw na.
Saanan, binaybay aklatan Kababain ang maamuanda, timadi nga ugali ti kapsat mo. Pasensya ka lang ko man lakay. Diyak amo no anya ti aramida kan kwa na. Dinamag ko pa'y nung nakita na. Ngam natangkan ti ulbod na. Saan mulatan asardangan abagbagaan? Tasyak, jakmat kayat asyak ti makisaukan kwa na. Jakmat kayat ada kami ti agkontra. Jaklam mo, no anya ti turong ti panunod ti kapsat mo. Bayan ta kasaritak to. Naglaka ti panangila ko na iti dayjay. Kat no nangina ti pananggatang ko. Siya kung ti agkid daw iti pamakawan lakay. Pasensya ka lakuman. Talaga natangkan ti ulbod mo anya. Apay ka di manin manang. Anya manin ti basol ko. Di ka nagintidiam mo. Inlakom ije klinik je pang BP ni Andrew. Dayjay. Pasensya kan manang Nagipitak ngamin. Sing-singiran nak ti nakautangak kat awan pagbayad ko. Pinangtaan nak ngamin napabugbog nak. Apay nga rut adi mo imbaga kanyak. Apay nga inlakom iti nalakala nga presyo. Amok tumat lang nga di nakikan iti kwarta no dumawatak. Iso nga inlako kun Mangibabain ka talaga. Saan ka kadi amabain ka ni Manong mo, Andrew? Kat, nasingpat man ni Manong Sika lang ti sao-asao. Saan lang agsasao tamabain? Saan mo kumamot nga abuson ti kinasingpot na? Kante helmet, amok nga inlakom. Gaputa saan ko amabirukan? Awan ti amok iti dayta manang. Amamukan Roman. Amin amapukaw dito'y balay. Sikat ti atapak ang mga ala. Mia, nakita mo yung blower ko? Saan mat manang? Diyak mat agos usar iti blower. Ayan na ngay manan. Ay, awan manan iji nang idulinak. Aywan gaya manang. Nakitak nga igam ni Manong Roman iti kalman. Anya, inan ano na? Diyak mo manang. Ay na, pakialamero at talaga day di alalaki. No siyakti si ka manang. Ipadlak mo la amin nan anapapatag nga usaryo. Amangan no ilako namanan. Mun nga agpaiso. Kastaman lang ti aramidak. No saan ko la kumakabsat pagtalawa kon. Ni Manong Andrew kumaati makisaukan kwa na. Barang agbain kin ni Manong. Saan akayat ni Manong mo? Di na kayat ti mairamraman. Ay nagwain, naggugulo da Roman kan dagiti barkada na ije store. Anya? Ikat ayan na nga rudan. Aday may apules, tiniliw da ida. Ay, baybayan yun tapno agnakam. Imay kulang imbaga tapno ammaom. Agyaman nagtata. Ang mga no kayat yun ti sumrek. Ay saanan, day talaang ti imay ko imbaga. Nay, apang agsuksukat ka ba kahit sa dino ti papanam? Sorotak ni Roman ije presinto. Anya? Apay mat? Nagugulo da ka no. Kat inala idadag iti pulis. Ay, jaklam mo. Noan niya ti turungan ti biyag ti kabsat mo. Ay, hun nga rod lakay. Ay, panagkunak. Asawa ti mamagbaliw kan kwa na. Anya? Asawa? Ay, syakto man ang ti agkonsumisyon no agbalin nga irresponsable nga asawa kan ama. Anya ngay ti amom no agbalbaliw. Ay, saanan? Ay, awan amo kapag baliwan na. Manayunan lang ti sakit ti ulok. Amang ano syakto, pati mangpakan iti pamilya na. Apay kumangay asika. May turod kumat nga rod abuyaan latan ama bisbisinan ti pamilya na no bilang. Agbain tumat siguro, bakat. Agnakam tumat nga tan. Ay na, awan lat ammo kon. Ano sam ti umyan dito'y pagbaludan. Nyamatan, naganawak lang mo ta. Ramrama nakit din. Kunggo na ma. Saan mo mo't ngamin aliklikan dagiti barkadam? Makapasulong di kastoy. Masikuranak dito'y manang. Ano sama? Sana balit agpat nagkalaang mo dito'y. Do sa'yo day ta. Awan na ka din awit mo amakan dita. Mabisinak. Awan na. Amok nga rod ang mabalod ka iti agpat na. Oh, sa dino man ang ti papanam. No adada ka sa mapasamakan ka, makamukan iti biyag mo. Ang talaang ba't mapangkupasya rin
Asino? Basta, naamamok idi addak idi pagbaludan. Anya? Balot? Saan manang, imay bimbisita. Kabsat ti may sa barkadak. Imay na binisita ti barkadak. Ustumat aparwaranda kami idin. Isuan na amamok. Kat? Planong nga arman. Apay, dakas? Ay, nagpuskol tarupang agaram. Apay, adda pang pakan mo kan kwa na. No bilang tag gusto mat kan ka. Ha? Saan mo nga iba kaayawin mo dito'y balay? Tasyak manan timang pakan. Di manang mat. Panunutat to day ta abanag. Inton sungbatan na kong. Pimay sunsan ti bagbagam. Ibagbagak nga. Napanagarom ni Roman. Bayam laang bakit. Barang iso ti pagbaliwan na. Kasano no saan ngagbaliw? Ay, no ipashare na dito'y balay DJ a babae. Ibagam, tapagbaliwan na ti kabsat mo. Ibagam ti ugali ti kabsat mo kan kwa na. Tapno awan to ti pagpabasulan na. Uon ngagpaiso. Ibagak to kan ni Roman nga ipasyar na dito'y nusungbatan jay babae. Nasaya at mata impasyar na katikabsat ko dito'y balay. Apay ka di manang? Amom ka diti ugali ti kabsat ko? Amok amanang, tabarkada nga rod ti kabsat ko. Kat? Kayat mo pailaang? Kat amom lang arodan ti ugali na? Agbalbaliw ka no manang. Amin mat atao kat adakarbangan nang agbaliw. Ah? Ala, makaamo ka. Ngam binagaan kan, awan to ko mati papapasulam. Wen manang, damok pay lang ang makita ni Roman. Addan pa naggustok ken kwa na. Sapay la ko mga rod na mapagbalbali mo di kabsat ko. Apay manin asaan ang nagawid ni Roman. Nagpakada ka di kan kami, ya? Wan manang, mapan ka no iti ayan daluna. Ne, kanayon samot din ijay. Imbag man ta kayat dagiti dadakkel ni Luna, kanayon amapan ijay? Saan ka no an na istrikto dagiti dadakkel na? Kan among ka di manang. Addan trabaho ni Manong Roman. Ni Luna tinangisara. Imbag man ta maistoryana kan ka? Awan mo't maistoryana kanyak. Panagkunak manang. Kasla addan nagbaliwan ni Manong Roman. Idinaam-am muna ni Luna. Pagkunaam? Kanayon anaragsak nga agistorya kanya. May papan ken ni Luna. Nagsayahatan ngay no agpaiso? Day tanti ibagbagak. Saan ka kumamot nga agungat manang? Gusto nga minti ko na dagiti dadakkel ni Luna. Dito'y kami kanong agnaed. Itata masikugan ni Luna. Ala, dalusam ti umuna akad sa aran ti balay. Taijay kayong agnaed. Saan asyak ti mangpakan kada kayo? Agtrabaho ka? Tapno mapakan mo tinasikugam. Wan manang, adamot ang trabaho. Siyak ti makamo iti pagbiag mi. Agyaman aktakayat mo adito'y kami agnaed. Agtinulong kami kini Luna amang dalos ijay baba. Kan ibagbagakan ka Roman, ha? Agbalbaliw kan. Saan mo pagproblemaan ni Luna? Tangay sikat ti kanayon nga adda dito'y balay. Saan mo ka di amang mangag? No saan nga agap-apa dagiti dwa di tababa? Saan mat manang? Kasla pa ikit din under ni Manong Roman itan. Anya? Nangag ko ngamin nga ibabaon ni Luna nga aglaban ni Manong Roman. Tan sakit ka no ti tiyan ni Luna a maipit. Idi rumwarak, nakitak ni Manong Roman nga iso ti agisamsampay. O, kayat asawan day ta, nga iso ti naglaba. Imbag man ta nagbaliw anamin pinsan dayjay aruman? Apay arabrabi nga agtuktuk-tuk ka. Aganakan ni Luna manang. Ah? Ang mga numabalin nga itulod tayo di ospital. Tadamot lugan ni Manong. Ay, katwa na! Mabitla ang tariingak ni Manong mo. Nay, anya ti sirsiripom dita. Ni Roman, kita mo. Naragsak amang isalsala iti putot na. Urela ka sasauna pa'y. Mamati ka itan kanyak. Nga agbaliw, no addan pamilyana. Wanan, maragsakan ak unay. Kunaklakit din no agnanayonan a konsumisyon ko ni Roman. Si kamot bakit.
Amin a tao, adamot pa nagbaliw da. Dumtang adumtang ti panawan, ama kaamiris damot laeng. Manipod nagden na daroman ken Luna, saan pa'y adimawat kanyak ititulong finansyal ti kabsat ko, Mr. Lonely. Ket nakunana pa'y nga agururnong para iti pagkasardan. Ket gapu ta maayatanak iti panagbalbaliw na, imbagak at tulungak ida para iti kalaysada. To'y pagayam mo, Gwen. Agyaman ak pagayam Gwen iti daytoy apakasaritaam. Adumat ti amok akasta. Nagbaliw da, idi addan pamilyada. Nasayat launay, ta nagbalbaliwan ti kabsat mo. Kat itultuloy na kumadayta, tapno naragsaklat ta, ti pamilyada. Bueno papagayam, ingka nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan agwen, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan nga Estela. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely, naungunget gayam ti tao anaanos numapunwandan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Estela. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oops! Tong it's! Talaga nagswerte ka! Swerte talaga! Ala, taya-taya manon! Awanan pagtayak. Amangan lumabalin apa utangan lakpailaang tapno makasubutak Estela. Anya? Pautangan ka iti pang subot mo mutlaang iti inabak ko? Ay, naawan pagtayam, tumakder ka ditan, kasumublat mo ti daduma. Makamalas ti kasta. Anya mo ti kastuyan, naabak man dataon. Oh, asino ti sumublat ita? Awanan pagtaya ni Megan. Ala, darasam ti tumakder ditan, kat sayang ti oras. Mumalam manan. Nalastog ka, gaputa mga abak ka. Ha, saan lang amay may sa ti aldaw? Tandaan am dayta. Nagapamanan katrabiin. Paumpay lang naluto ang masida. Itay da ka pa ingor orayan. Ay, pasensya kan lakay. Agsuswerte ak namin itay di sugalan. Sana bale, ada barbecue. Iso day tuyan ti sidaan tayo. Agidasar kan ta mabisina kon. Ay bamot kan dagiti anak mo. Nakaturog dan iti kauuray kong ka. Guwan lakay, mabit lang na rod. Saan ka manan nga mapan makitong bakit? Umay ka di umatatulungan na, tado ti maarami di jay. Kasta ka di, ngam sayang mo't, amangan no mga baka. Panagrik na kat agswerte akmanan ita. Sayang di mapangabaka. Kasyan nakmat tulungan nakmat iti ubrak, tapno daras malpas ti daldalosak nga uma. Tamulaan tayon, ti daras mo ngarod nga pan mangilakaw no at dadagiti natang amay mula. Alawanan, tapno awan may bagbagam kanyak, lakay. Mala, dalusong dagiti root iti naarado. Mula aktulatan. Wan, agarado ka lata ditan, tasya akong ti makaamo ditoy. Kanya nga tayo ti aramido, tapno makaliklikak iti paparamid nila kay ko. Ay, makatungtong ita ko. Agagatulan dagiti dakulap ko. Ay, amukon. Kunyari, bagak anasakit ti tiyan ko. Anay lakay. Anay ko, nagsakit ti tiyan ko. Okay, nakinkinan mo ya. Agpada tala ang matikinan. Ay, nagsakit na talaga. Ano na kontra? Alam nga agawit ka, tasya ko di makamu dito. Pasensya ka na. Talaga
Ajak maimturan ti sakit ti tiyan ko. Anay ko. Kita mo ang daga sa para sakit ti tiyan, Ijay. Tagtumar ka. Kung di mo anusan ti sakit ti tiyan mo. Uwan, siya kung di makamo. Sige, panawan ka pa nga rod. Ay, makatong itak matlangan. Pasensya kan lakay no nagpambarak. Sa nabali, no mga bakak, igatangan kalangan itinaimas asidaam. Agpalas ako, kamapanak kong makitong it. Ay, marikrik na ka, nga agswerte akmanan ita. Awan mo dinanang mo dito'y balay. Napanan na. Diyak mo tatang. Diyak mo't nasangputan dito'y balay. Kinunana na sakit ti tiyan na iso a pinagawid ko. Hanggang pigmanaw gaya. Amangan no napan manan nakitong it. Ay, una yan ti ina. Di na may kat day tabisyo na. Anyaman nga tanga oras ang mga dataon nga nukas na. Nakaluto ako nitin na po eh. Ngamawan mat mailuto si daan. Urayan ta ni nanang mo. Bara nga da isang put na si daan. Naibos amin ang mga bakak idikalman. Uray ko umat naibos. Ay, malas talaga. Kunak pa'y nagswerte ang ita. Oh, apay at makder ka matan ni Stella. Awan ka di matan pagtayam. Huwan nga rod. Agmalas akmat. Naibusan dyan ang abakak idikalman. Agraman po unak. Talaga akas ta ti sugal. Kukwak mat ita ti swerte. Pautangan ka kumaiti po unam ngam dinak mat pinautangan idikalman. Sanak mat nga umutang kat. Talagang agawid akon. Tama no, or-urayan na kon ti asawa. Sige, panawan kayon. Awan pa'y maigapang kun iti si daan. Dumagasa kun di ta istorti ka aruba. Umutangak pa'y lang iti sardinas asi daan mi. Naimbag ta simbangpot kan. Kunak man o kunam anasakit ti tiyan mo. Apay nga rod arimwar ka pa'y lang. Napanam nga Napanak nga rod nagdiskitar iti maigatang iti si daon. Awan mo't na diskitara. Iso nga imutang akpay lang iti sardinas adi ta istorti ka aruba. Sana bale, tayo itong bigat. Bayadan ni tinang tayo dua kalding. Imbag lang inutang maigatang iti kasapulan dito'y balay. Kayan kasapulan, iti anak ta. Wan lakay, nasayaat mo tadagayam kwarta nga urayam. Talaga nga awanon kwarta nga igama. Adto yung ti kwarta bakit? Ika makachinda. Gumatang kayo ti masapsapol dito balay. Nasayaat nga rod lakay. Ay, wad gayam. Anya ti kayat mo agatang asidata yu inton aldaw. Kukod ko mati baboy ta makasabsabawak. Namayagan na di tayo nagsidsida iti kukod ti baboy. Ala nga rod lakay. Agpalasak laang, tama pa na kon makitsenda. Ala, tayo ndak idyo ma. Madama ti mulak iti kamuti kun ube. Eksakto lakay. No agawid ka. Addanton na imas asidaang. Apay nga di magasak pa ilamin ang nakitong naaba kung di kagudwa ti bayat ti kaldi. Mapanakit din makitsenda. Ama ano maibos pa iti tigam. Jaklam mo no. Anya ti iba na kanya ti asawa. No may paabak ko amin na ito. Oh, papanamon nga Estela. Pumanaw ka matan. Mapanak pa'y makitsenda. Taur-urayon nila kay kuti isang pot ko amasida. Malangarod, agsublikan tumanan na. Ala, umay kayo manganan. Nakaidasara kon. Wow! Nagimas matante si datayo ita, nanang. Kukod ti baboy. Wala na, pabinayadan ta kami ng jedo akalding tayo. Ala, sumango kayo nga rudon, tamangan tayon. Ditakan nga agtugaw, anak. Lakay, ada ka di matrabaho ije umaita. Awan ta nakamula kon. Urayin manin adumakkel dagitay na imula. Sakbay amapan gaikan. Sige, nasayaat nga rod no kasta, lakay. Sa dino ti papa na, Miss Stella, anak. Mapanak lagpasyar di tabalay da Megan, tatang. Anya nga agpasyar. Mapanak makitong 8 ko namkit di Madamdamag ko pigsa ka no makitong 8. Hoy, agbalbaliw kan. Nasingpet ti asawam. Si kamad nga asawan at isugadora.
Sa anak amapan makisugal, kunak manen tatang. Sige, parawan kayo pa. Nanang, dumawatak man iti kwarta. At babayadan iti pagadalan. Manuti ka sa pulam, anak. 500. Kwa, bayam, taagdis kitarak. Ha? Naibusan tinaglakwan tayo iti kaldeng? Ay, saan mo pigpigsan tangiwat mo? Ang mga numangag ni tatang mo. Nangipanan nyo nga iti kwarta? Saan mo nga ibagbaga ka ni tatang mo? Naibusan ti kwarta, ha? Stella! Stella! Ha? Lakay! Nangipanam iti naglakwan ti kalden. Ha? Sing-singirindak iji istorta nagdakkel gayam ti utang mo. Saan mo anabaybayadan? Kwa, lakay. Pasensyakan kan pakawanan na ko mga naisugal ko tinaglakwan iti kalding. Anyat ko nom! Anay ko! Sorry talaga, lakay. Hawa na talaga ti pagbalbaliwan. Bugbugan ka man lang. Tatang, gusto ko man! Di ka magibyang gitiraki. Tay ka iti pagnakman to'y nalaing nga inam! Ay! Husta, lakay! Husta! Nanang, tiniliwdag iti pulis ni tatang. Kasano itan? Mabalod ka din ni tatang. Talaga mabalod. Kaindarom ko kat nga rod. Anya? Kasano tayo nga ruditan, nanang? Basol yumat ngamin. Apay nga isugal nyo tinaglakwan tayo iti kaldeng. Nagkamaliak. Ngam saan mo tamasapol adang ranak. Kasano no napatay nak. Mabutol nga kun ka ni tatang mo. Isa na sa isaya at laangan nga agyan iti kulungan. Ha? Angam, kasano tangarudan nga nanang? Awanan ni tatang agtrabaho. Di nakpay damdamagan may papaniti day ka anak. Nagulo ti panunot ko. Diyak amunoan niya ti aramidag. Anya nga'y tinagbanagan nyo ita. Binagbagaan ka may ngemsan ka adim ngagkanyak. Anya nga'y ita. Sorry, tatang. Ngam alangan mo't apalabsak latan ti inaramid na kanyak. Kurang langan ang mapatay nak ti asawak. Ket napunuan nga tamot, Ama nga, no nagsip nga ti panagkita na, isuan na bugbog na ka. Natangken tumat ti ulom. Anya nga tatirumbang nga aramidag, tatang. Kaya tingka kasarita ti asawam, Saan? Diyak kayat. Nasakit pa lang, tinakam ko itinaramid na kanyak. Ay, kat makaammo ka nga rod, Total, saan mo mat nga ammo ti mabagbagaan? Nakakaasin ti biyag tayo, nanang. Sa anak pa yun anak ka-enroll. Tawan mat kwarta tayo ang maigatang kadagiti masapsapol ko. Ano sampay lang ti saan asumrak itatawan, anak. Makaanay lang igat-gatang ko iti para kaan tayo ti matbat gada ka makitangtangdan. Kaduan kayo latang arodan ang makitangdan. Idulin ko ti tangdan ko. Tapno makaurnungak. Tapno addan to sarak. Inton sumaruno apa nagsasarak. Pasensya ka pala kumaanak. Agan-anos ka pailaang. Nanang. Kumusta mat ngatan ni tatang? Kasla jak pa'y kayat akasao. Jak amo no anya ti ibagakan kwa na. Jak amo. Ama ano agong ungot pailaang kanyak. Mapantayo ko masarong karaan, nanang. Amang ano nakakaasin ijay. Saan pa'y nga ita, anak? Saan na bale? Saan na baybayan ni apong mo? Sigurado amap mapanasarsarong karan ni tatang mo iji pagbaludan. Da kayo mo't nanang. Apay anak kaumay kayo? Imaya, taimbaon na ti asawam. Ha? Agpakpakaasi. Ayatras mon, ti darom mo. Taagkariasanan nga ulitan, ti inaramid na. Kwa, nanang. Agpakpakaasi ti asawam. Narigat ka no ti biyag iti pagbaludan. Isa pa nga asim ta pakawan mo ti anak ko. Uray, tadamot basol mo. Saan lang mat nga iso tinagbasol? Mapan mo kumamot bisitaan. Taur-urayan na ti panang bisitam kankwana. Naimbag, tayo may nakmat labi ni Sita, Estela. Pangasim ko na. Iatras mo ko man ti dimandam. Ikarik,
Jakon ulitin ti naramit ko kang ka. Kwa, Maasik ako mamot kanyak. Uwan gayam. Kumusta ti anak ta? Nagsardeng pa na ang agadal. Saan anak ka-enroll? Tawan mo't maigatang ko kadagiti usaran na iti pagadalan. Umanugot kang aminayan ay atras ti demanda. Tapno matulungan kayo. Ikarik, saan ka nakabkabilan? Sige. Iatras ko nga rodon ti demandakan ka. Anto yung tinaglakwa kadagiti mula ta, bakit? Ha? Ipaigam mo kanyak dahi ti akwarta, lakay? Amo ka nabayag mo ngayon sardeng ti sugal. Amumot nga tantiriga ti agsapol iti kwarta. Iso apat check, adi mo na isugal dahi ta. Agpaisot ako ng lakay. Idada ka iti pagbaludan. Kumporme ti pakitang tangdanak. Tapno saan kami laang nga agbisin ka dagiti anak ta. Kang runaan ti amin. Saan kon nga isugal da ito eh. Tamabuto nga amadang ranak manin. Pasensya kan bakit? Naramin ko ti kasjay. Gapo talagsip nga ti panagkitak iti daydi ka nito. Agbababawi ako. Iti daydi ang naramid ko. Aging gaita, saan ako na nagsugal, Mr. Lonely? Kanayon ko natulungan ti asawak iti trabaho na, tamo kon ti riga ti agsapol iti kwarta. Daytoy man ti kapadasak. To'y pagayam mo, Estela. Estela, pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at na ikat mo ti agsugal abisyom. Gapo taawan nasaya at nga itden ti sugal. Ilumlum na kalang iti utang, kan madadaal pa iti relasyon nyo nga agasawa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Estela, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Cecilia, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ti amok, saan ang makapasakit iti padak a tao dagiti balikas ko. Ngamjak ammo, nga adda mapaspasakitak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Cecilia, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. mabayag kayo kadipay amal pa sa mga nanang? Apay aya, nga apuraan nakamangan si Kavenos. Aginawak nga rodon. Ado pa'y ti assignment ko nga ramido. Unay kamot na ako. Di naklakit maurayan aya. Kaslamat dagdagan na ko. Nagbayag kayo mat ngamin amangan. Itay kami pa'y analpas anangan ka ni tatang. Ngamdi kay madlamalmalpasan. Naimas nga rod ti panangan ko, anak ko. Gusto kiti day tananang. Nubigat tumanon. Na, unay kan. Nagluko ka lakit din ng ubing. Alaman laang. Tumakder akon. Takababain matken ka. Ala ni nanang. Agpasugnod sa amot ton. Ala, aginaw ka din. Oh, nalpas ka matlangan anangan? Naa, unay mo data sa umon. Pati ka disi ka. Kat dilawam ti kinabayag ko amangan. Apay, asino ay atinang dilawgan ka? Dinamag ko lang mat no nalpas kan anangan. Saan ka mat adinilaw? Kasano, apuraan nak amangan jay anak mo. Ket, adda nga taaramidan na iso adagdagan na ka. Kasla masikuran amang buybuya kanya. Amang mangan, di naklakit din mauray amalpas.
Masikuran nga ta ata nagdakalan ta bagim ngemkaan kalat ta akaan. Naa, kita manday ta nga ibagbagam kanyak nga asawam. Agpay sumati ibagbagak, bakit? Isu ano mabalin, kisayam ti pampanangan mo. Anya nga nga ti maaramidak. Numaganasak mo ti mangan tunggal manganak. Ay kat padasam abakat, uray saan mo matabiglaan, uray inutem, akis-kisayan ti kang kanam. Basta, jak ka ba ulan? Alang aro din, no di mo kayat. Angam di kag paspasugnod, no kasta dilawan na kati anak mo. Naa, alas 11 pa ilaang iti agsapa, hanggang mangmangan kan. Nagsapa matenday ta apangal daw mo. Nabanugak nga rod ang naglaba, tatang. Kalkalpas ko ang naglaba. Iso amang mga anak ko na. Agtugaw kayo mo tan, tamangan kayo mo, no kaya yung. Sige lang, sa anak pa mabisain. Ay, may sambat. Wan, tatang, simra kan iti trabaho nila kay kong. Adamutan iti pagadalan ni Venus. Kasta ka day. Mala, alis tuam timangan, tabuludak man tay bareta yaw. Ay nantatang, didak ka di apuraan, karugrugik laang. Da kayon ati mapan mangala iti bodega. Alaman nga raw. Alangan nga urayan ka, aging gaamalpas ka mangan. Ay nalakay, nagimas matantin sangpot mo alitsyon. Ay sos, sigurado anagaduman ti kanan nyo no kastoy laang nanang. Tatang, nangalaan nyo ka di iti litsyon. Birthday ngamin ti Busmi. San mi ana ibus day ta litsyon, tabuo mat ababoy ti ginatang ti Busmi. Iso ako na pagbibingayan min nga yawid. Anya pa lang arot ti aramidem ngay, mangan kan Nasuyak mat ni ti karne. Ay, manglukat ka man iti sardinas, Venus. Taisot si Daek. Ay sus, tatang. Ay kay kayatin ani nanang. Sigurado, ibusan na amin day talitsyon. Adday ta ka man ako nakon, Venus. Siyak man ang tinakitam. Sige lakay, mabiit laang ilukatan kay ti sardinas. Oh, agpalpa ka pa'y matabakit. Kalkalpas mo anangan. Ngam inidam matanadagos. Ay, nabsuga nga rod lakay. Iso ayup-yupunak matang. Agpalpa ka pa'y kunakmat. Bumangon ka, taitugaw mo pa'y. Masadutak nga pumangon. Di nakman idurun-durun na kasta. Makamuka man langin. No kastoy ngamin arabi basit laang ti kanam. Hinton ko na high blood ka. Iti day ta akalukmag mo, imposible asan anang ato ti daram. Ay, padasum tuman kit di ti agpabipi. Amang ano nang ato mat ti daram, asan mo nga amaw. Hoy, Cecilia. Takaguro kain. Imbaglaan nga tanakita ka, anak ka. Mapan ko kumaisubli ti binulod ko a bareta. Ngam nakita ka iti kusina yaw nga awan puot mo. Anya nga iti ko na ti doktor, tatang. Ay na, anak ka. Agdayit kan, no kayat mo pa nga agpaot ti biyag mo. Ay, jak pa'y kayat ti matay, tatang. Ubingak pa'y lang. Kayat ko pa'y tagbiag iti napaot. No kasta nga raud, liklikam dagiti saan arumbang akanam. Tano maestro kan tumanan. Saan tayo nga amaw no anya ti mapasamak kan ka? Ay na, kabut-butang matatang. Ay, jak kayatan. Jak kayatan ti mangan amangan, tatang. Pero minsamit na napabutngan ka bakit? Puro natangmatan ti sidsidaem. Uray agsida akbat iti karni alakay. Ngam maminsan laangan iti makabulan. Ay kato na. Tadilikado ka no ma-stroke ka man ay. Ay, mabutang aklakay. Amangan no piwi sakton. Wano paralay sakton no ma-stroke pa eh. Isungaan an nadam ti bagay. Ay, siguro no kasta ti mapasama kanyak. Agbabae kanto na niya. Tila sasawamet. Saan mo ngamin nga ipalubos ang mapasamak ti kasta Talaga Asino ngay mati saan amabutang? Kitaan nyo ti
bagiyo nanang. Iti manon abulan aporo natnatang tisidsidaan nyo. Kan pasaray saan kayo amangan iti inapoy. Nay, nagmayatan ti pamagiyo. Wan nga ro danak ko. Dandan ni saan matin nga umanay amin na pantalon ko. Matnagdamot to. Gapo iti pa nag-high blood yo. Namimpinsan akim mutong kayo. Wana anak ko. Tamabuto nga mga rod. Nalakaya nga igasang-gasat ti salunat ko. Ibagayo ka ni tatang, taigatangan na kayo iti baro nga arwaten nyo. Tapno adda maisuot yun na rumar kayo. Nagalas akitaan, no dagita pa'y laang naglalawlaw ti badbado yo. Wan anak ko, imbaga na nga inton katapusan, rumar kami, tamapan kami aggatang iti arwata. To'y pantalon kung ti isuot yun, nanang. Nagalas akitaan, no day ta naglawlaw a pantalon nyo ti isuot yun. Ay, alaman nga ro danak ko. Iyag mo, taiso pa'y laang ti usarak. Atoy. Oh, isuot yun man, takitaak na umanay kata kayo. Ni, umanay kanya kung ti pantalon mo, Venus. Wow, nagmayat nanang. Kas kay labalasang. Nagtala ka man mo, anak ko. Balasang. Uwan, nanang. Nung nakatalikod kayo, ang mga mapagbindutan da kayo abalasang. Mayat matikas to'y abagi. Nalagan ti aggaraw. Ngam saan mat amakan dagiti naiimas amak-makan. Kat anya ngay nga rod, nanang. Ano sanyo Ay, wala anak ko. Ano saklatan. Takayat kumot ti agbyag itinapao. Ala, nag-order kan ba kay? Nabisi na anak ang nagpagnapag na. Mangan tamang pa iti restaurant. Uray tasag paminsan lang, mate. Alaman nga rod lakay. Agsidaak mo't iti karne. Uray kat nabayagan day dinaudi apa nagsidak. Kita mo? Nimar akasinsin ko ti sumrak dito restaurant. Mabit lang at payapayak. Tamaki table ka data. Ada ita. Umayan dito eh. Insan! Imbag man, tada kayo matgayam dito eh. Ala, makikatugaw kan kada kami. Ay katuna, Insan. Hello, Manang Cecilia. Apo, talaga mo't nga awan ko pas tipintas kan kinasiksima. Ay nadinak man bulaan na kastamar. Tangay indayaw mo ti asawak. Ag-order kan. Siya akong timang bayad. Uy, agpaiso, Insan. Uwan, Insan. Ang problema. Ayos, agyaman na ka. Waiter, extra rice mampay ditoy. Unay daytan mar. Di ka mula sumardengan adumaw dawat iti extra rice. Ay sus, kita amaading ko. Nagdakkel lang arudan tabagim. Naglaing ka pa'y laamangan iti inapoy. Anya kalakid din na bakit? Katbay tamangan nga rod ni Insan. Madanagan naklaang iti bagina, lakay. Overweight iti panagkita. Pasensya kan Manang. Naganasak mo't ng tinangan. Itala ang ngamin manan akasangok amangan ni Insan. Ay sus, kontrol ang mataading ko. Narigat ti agsakit. Ala, gusto nga ro din. Kaslasaan ako na makapangan iti bagbagam, Manang. Pasensya kan ading ko, ngam ibagbagak laang tipod no. Unay kamatan, Cecilia. Di mo pa imat pinalpas amangan jay tao. Pakabasulak ka din lakay. Jakmat nga rod kayat ama ipada kanyak. Apagamuan ta nabaliktad latan. Imbag tadagasat ko idi, tanakitanak ni tatang. Wen, nga maditi naramid mo. Kasla iparparit mo amangan. Kat imbagak pa imat asyak ti agbayad. Ay, ala. Kat adakan kwanan saan ang makaawat lakay. Basta siya, awan ti madi nga intensyon ko. Panangisakit ko lang kan kwana day jay. Sakpaykit din ti mabain kiniinsan ko iti kasdyang imbagam. Awan ti rumbang apagbainam. Tagpaiso amin ti imbagak iti kasinsin mo. Ala, agawid tan. Agbabawi ak anangayab kiniinsan ko amar iti tugaw ta. Nagsasao ka. Kasla nagdakas ti naramid ko.
Kat panangisakit ko mat iti kasinsin mo ti inaramid ko. Ay, jak amukin ka. Ada ka no reunion tayo, tatang. Iso amasapol amapan tayo amin. Awan ti agbati. Ay, katuna, anak kao. Uray si ka Venus. O may kamat, ah? Uwin ananang no isuti ko nayo. Kaano ay aday ta reunion? Inton Sabado, lakay. Kat ada ka no contribution ti tunggal may isa. Ala, siya kung tagbayad iti contribution tayo amin. Ay, agyaman ak, baraok. Ay, awan matlapag, bayad ko iti contribution. Ay, kasano nga iti pagluganan tayo, lakay. Di, agbiro ka iti mabalin tayong arkilaan. Awan mo ti amok amabalin nga arkilaan. Ah, ti ka eskwela aklatan tatang. Adalugan da nga ipaar-arkilada. Alang nga rod. Kasaritam ti ka-eskwelaam. Ibagam nga arkilaan tayo tilugan da. Ay, unay mat dagito'y kaabay min. Itay da pa'y asubli-asubli ti lamisaan. Kasla saan da amabmabso. Ti kinaadumi ngagkakabagyan. Diyak pa'y ka malagipin no asino dagito'y. Kandak man ditawat ko. Inyam amuda mat titunggal may sa kada kami. Ay tamang tabtaba. Diyakon matandaan ida. Ay, aguray ka man, nakasaot ida. Ay na, unay kayo matan. Kasla saan kayo amabmabsog. Itay kayo pa'y asubli-asubli iti lamisaan nga ayan tinaka-display amakan. Ay sos, kitaan nyo taning, narigatan. Sapay ka naglulukmag kayo mga roon. Anadan nyo ti bagiyaw na narigat tag sakit. Ay, unay madaytan. Kasla iparit na batan timakan. Ay, apay nga kasla iparit mo ti makan manang. Nagbayad kami mat para iti daytoy. Aguray ka. Nag-contribute kami. O sa anak ka nagkamali. Damag ko asikamot lang ginalukmag ide. Ngam nagdiet ka lang, gaputa high blood ka. Itatanakotong kan. Aguyaw ka ni tinalukmag. Kasla mo saan ka naglabas iti kinalukmag. No, umapal ka kada kami, tamakan mi amin, akayat mi akanan. Sikakat na limitaran ti kanam, tamatay ka, no saan ka ngagdayat. Madi mo tikas tama na, nauyaw ka. Ay, una yun. Sakitin nyo gayam ti panangisakit ko kada kayo. Ay, saan a panangisakit ti kastamanang? Panangibabain. Nupod no apa nangisakit, inuray mo kumaa, amalpas kami amangan, sana kami kinatungtong. Anya nga itibibiyang mo kada kami. Apay, sikatimang pakpakan kada kami. Panunutom kumapay mat at isawang mo manang. Tapno saan ka mat amakapasakit itipadam a tao. Anya? Ay, agawit tayo na kay. Mababain ako. Siyak matan ti sang kakita da. Daytan ti bagbagakin ka. Apay nga agpabain ka itinalukmag a tao. Apay, pakpaka na mida. Di ka latta ko man nagtagtagari. Sigud matarawat ka Wanan lakay. Sa anak ton amakibiyang. Makaamuda mo tan itibiyag da. Supot yaw. Katuin Apay apakibiyang mida. Uray si kamot idi, nalukmag ka. Kaguram ti anak mo no dagdagan na kaamangmangan. Ha? Oh, saan mo na malagip? Uray tupay siya kat kaguram idi no dilawan ka. Ay, ala, pasensya kan lakay. Sa anak ton nga agdilaw. Agawid tayo. Tatalaga ang mabain akong dito. Gapu iti pan nakapabain ko idi reunion mi. Saan akon ang nagdildilaw. No adda makitak akaan, Mr. Lonely. Aklunak nga daapal ko, tamakanda ti kayat daakanen. Idinto ta siya kat saan. Ngam awan nga agpayso ti karbangak nga agdilaw, tas saan damat adaw-dawaten kanyak, ti paggatgatang da, iti kanenda. Tuy pagayam mo, Cecilia. Agyaman ak pagayam Cecilia, iti dayto apakasaritaam. Sana dakas ti agdilaw, nang runa pa'y no para iti pagsayaatan ti masaknan. Ngam nasken ngamin nga ilugar. Kan piliyen dagiti balikas nga ingka yibkas. Kas iti da iti pakasaritaam. Nupay iti panunot mo kan iti intensyon mo, ket pagsayaatan dati inaramid mo, tas sabali mat awagas tinamayam. Ta para kadakwada,
ket panangibabain dayta. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Sicilia, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Kan computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan nga Esmael, manipod probinsya ti Abra. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley. Damok ti agayat, ngem na upay kan nasaktanak iti husto. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ismael, dito programa tayo, Dear Mr. Longley. Anya ti planom nga ala na kurso, into nag-college tayon. Kayat ko ti agbalin a nurse. Wow! Siguro, nakapimpintas ka no agsuot ka iti uniform ti nurse. Talaga? Wen, sigurado abagay mo. Ngamin, napudaw ka. Sakit natayag ka. Sika ngay. Anya ba't a kurso ti alaam? Kayat ko ti kurso nga information technology. Sa bagay. In demand a kurso dayta. Wen, kaniso ti pagasmak a kurso. Kat mayat no ti kayat mo a kurso at talaga ti enroll mo. Kuma, agpadatan to iti pagadalan. Tapno saan tang agin na dayo. Ijay bagyo ka no ti pag-eskwela ako na ni mama. At dakabsat kong agtrab-trabaho ijay bagyo. Mabalin ko nga ibaga ka ni mama, nga ijayak tumat nga agiskwela. Ayos nga rod. Iti kasta, saan tang agin na dayo. Kayat ko ti agyaman kan ka. Para iti anya. Among ka di. Gapukan ka. Gimagatak nga agadal. Sigod na sa anak nga agrib-review. Nga manipod na mamo ka. Tunggal agribyo ka, may surutak mat nga agribyo. Ada nga rod pagsayaatan ti pa nag-transfer ko iti dahi ti pagadalan. Siyempre dakkel ti nagsayaatan na. Talaga bilibak iti epekto ti addan kaayan-ayat na pare. Kantsawan nakmanin. Talaga ma-motivate ka iti panag-aadal mo niya. Kita man, sigud nga awan honor mo. Nga manipod na amam ni Estela. Nadaan ka ni ti honor? Agpaiso day ta. Ni Estela tinagbalin nga inspirasyon ko. Madaan ako mamat iti inspirasyon. Di armam ni Christy. Barkadak lang day jay pre. Nukas ta. Saan mo kurso nada? Napintas mat. Napintas? Ngam awan mariknak apa naggusto ken kwa na. Nukas ta nga road. Saan mo type? Kaya't ko nga awisam ni Stella inton kasangay ko, Ismael. Sige, mama. Awan problema iti dayta. Amumat kayat ko day a babae, aparakan ka. Isa pinalubusan kayo amaadaan iti relasyon. Nga oray ubing kayo pailang. Tamok ananakam ni Stella, ken napasnak iti panagadal na. Amuyo mat, agapukan ko na, di magatak ng agiskwera? Wan, nga maditi kasta iho. Rumbang laang ati panunutam, kat paramat laang iti pagimbagam. Wan mama, parang tumot lang kada kami kan ni Estela. Ayabam to nga rod ni Estela kan dagiti daduma abarkadam iho. Ariglado, mama. Kasla kababain ka ni mamam. Tunggal ada okasyon ijabalayo. Da kami ti number 1 a bisita na. Anya ko mati pagbainam. Kat girlfriend ka mat.
Alang nga Rod, awisam ni Christy itikas na, damat kadwak. Wan, kan saan lang ni Christy? Uray ni Gabriel. Imbag lakit din. Taagpada dagiti dadakkel ta nga umanugot iti relasyon ta. Tadda pa nagtalak da kadata. Iso nga Rod, ajak kayat adadaalan ti panagtalak ni mama kanya. Maragsakan Tauray gayam da kayo. Kat ijay bagyo kayo mat nga ag-eskwela iti college. Agtutulag tayo Amay may salang kumapagadalan ti pag-eskwelahan tayo. Iti kasta, agkikita tayo matlaeng. No kasta, da kami lata ti kayat mo nga agbalin agayam inton college? Apay, saan mo akayat ti makaamam mo iti sabali agagayam? Kayat kumat ngam sabali latamot adyam amukon. Kansigo din anakad kadwak. No day tati kayat yo, di sige. Agtutulag tayo. Amay may salang apagadalan ti pag-enrollan tayo. Uray saan tayong agpapada iti kurso? Sige no problem kanyak. Total, ti kurso nga alam, ti kayat kumat nga alaan. Agtutulad ka mata. Ay, saan mo ta? Ngam isumat ti kayat ti kabsat ko amang paadal kanyak. Saan nakmat kidi apilitan? In-suggest na laeng. Ayos, agka-eskwilaan tantulat ta. Ay, sika ngay Christy. Anyamat a kurso ti alaam. Siyempre, ti pangarap ko ang kurso. Kaya't ko ti agbalin ang maestra. Ayos dayta. Sigurado amam tong arod ti awag mikan ka. Hello, Estela. Oy, makaturturog ang ngaminan, Ismael. Ha? Itamang pa yung akaslawan ganas mo amakisaw kanyak. Makaturturog kunak lang arudan. Tunggal agtungtung tay tirabi. Kanayon akas ta ti bagbagam. San ka matasigo da kasta? Kanayon ak siguro ang ma-stress, iso akas to Narigat nga mindagi ti aramidan mi. Uray mo't da kami. Narigat mo ti aramidan mi. Ngamadala tamot oras ko kan ka. Kaya't kalata akasarita itinapaot. Pasensya ka, Ismael. Ngam talaga makaturturog akon. Kaya't kunti agina na. Sige nga, Rod. Saan kan apilitan ang makisaw kanyak itinapaot? Sige, aginanakan. Awan mo ti maibagbaga na problema na kanya. Apay ka di. Awanan oras ni Estela kanyak. Imbagpay kan ka, tamaawis ka dito'y kantin. Kanayon mo tan na busy. No awagak iti rabi Kaslasaan nakakayat akatungtong. Ibagan ang makaturturog. Kaslasaan mo't anak kapapati. Kunak to pa no mas in love kan ka. Dakkel tinagbaliwan na. Banag apakaskas na awak. Madanagan na, Christy. Kasanon, lumapukpukaw unti panagayat na kanyak. Ay, anya ka kadi. Kasla imposible mat day ta nga ipagbagam. Bayaman, takasauktong. Sige man. Barang no sigat ipangibagaan na iti problema na. Di ka una agpampanunot, pre. Makadadali ti panagadal mo dayta. At dangatan aramidak abasol, pre. Urayam lat nga ibaga ni Christy, Inton malpas na kasaon ni Estela. Kastoy gayam tirik na ti masaktan. Gapukan ayat. Saan ka makaturog? Saan mo nga ipalubos ang maabak ka, pre? Sika lang ti kakasi. Saan ngamin nga iso ti panunutam? Ti panagadal mo ti pangpangrunam. Imbagpay ka. Awan pa'y girlfriend mo amang paspasakit iti ulom. Sakit gayam ti ulo ti dan ti girlfriend, pre. Depende mo't kidi, No saan na ka nga ikan iti pagsakitan ti ulom? Saan ngagsakit?
Ngamno kastuyin ti mapaspasamak. Kasla bumtak ti ulok ngagpampanunot. Awan mo ti maibaga ni Estela a problema na. Amok nga da, Christy. Saan na lang nga ibaga? Mabambanog ka nula ang iji pagadalan. Day talaang matimbaga na. Ngam, madlaw kumatlaang asaanan akas iti sigod. Ama kisarsarita kanya. Kas lalikliklikan na. Anyat kaya't mo asawan? Saan ako mita kanyak iti diretso? Kan kasla saan ako komportable no agkita kami. Kasla agdardaras. Kasta mo ter aramidan na kanyak. Saanan akasla idi, nga adu ti istoryana. Paliiwam latan Maamwam tumatlaang. No apay akas dyan ni Stella. Apay asaan na nga ibaga, no ada problema na. Barang matulungan tayo. Aday bagakan ka, pre. Anya day ta, pre. Nakita ni Estela iti library. Adda kadwa na lalaki. Close da iti lalaki iti panagkitak. Anya? Isu nga tatiga po. Isu akaslad adaywan nak. Diya ka mo. Ng panagkunak. Nas ka nakasaritam ni Estela iti personal. Kasan wa kasaritak? Kat madlaw ko alikliklikan nak. Di awagam latan. Damagam ken kwa na. Nga da nakakita ka dakwada iti library. Sige. Padasik man ngagpaisong awagan. Hello, Estela. Agyaman nak, tasinong bata mo't lang ti awag ko. Anya ka diti bagam? At dalaan ko madamagak. Anya day ta? Adda nakakita kan ka iji library. Adda kadwam alalaki. Iso ka din tinang isukatam kanyak. Anya ka diti bagbagam? Kasiksyonak day jay. No adda kami man iti library, gapo iti schoolworks. Dayjay lang nga tati makagapo. Anya ti kayat mo asawan? Amangan no isumutan ti pangisuksukatam kanyak. Isungawanan ganas mo amakisarita kanyak. Kan kanayon ka abisi. Saan apod no dayta, Ismael? Sapay ko ma, tasan apod no. Asino ka? Apay nga imasidag ka kanyak? Siyak ni Adonis. Anya ti masapol mo? Kahit ko lang nga ibagakin ka. Asar nga mo ni Estela. Siya kung ti baro a boyfriend na. Mabutang lang nga umamin kan ka. Gapo tamasyan kan ka. Anya? Agpaiso ka di day tang ibagbagam? Tapno mom. Mabasbasak amin at chat mo kan kwa na. Ibagbagam ang nagbaliwan. Ibagbagam akailiw mo. Oh. Ngam, saan naka-replyan? Gapotad daak ang makabasbasa. Awan bibiyang ko kada kayo. Ala, pumanaw ka na. Kukuha mo ni Estela. Total, manluloko mo't lang. Manangguli ba babae? Awatam ko man asi pupuso ti panakabak mo. Saan ko mangagsakit tinakam mo, pre? Di nakawagan iti pare. Ala, pumanaw kan. Agpay sugayam ngayon sukat na kon. Apay ang masapul anday jay alalaki ti umamin iti relasyon niyo. Pasensya ka na. Diyak may turod nga ibagakan ka. Idida mo. Kung naknuuga pula ang kadagiti schoolworks ti panagkuykuyog mi. Natnagan tirik nakkan ko ana. Aging nga isun tinagbalin nga inspirasyon ko iti panagadal ko. Naglakalaan ti panangisukat mo kanyak. Insukat nak iti lalaki. Anabiit mo lang ang anamam mo. Itinto tamanon atawan ti relasyon ta. Pakawalan ka, Ismael. Ang diyak ingagara ti amin. Anya saan nga ingagara? Mas pinilim day jaya lalaki. Isu amamati ak nga ingagaram ti amin. Baybay amon iho. Saan ko mangagsakit tinakap mo? Gapo tarim muaran ti pudno nga ukali na. Nalakalaang ti panangisukat na kan ka. No adda maamam mo na asabali a lalaki.
Kat day ta a klase ti babae, ti saan arumbang nga ilalaan. Mama, jak ni namnama, ama aramid na tikas jay kanyak. Pungarot, iho. Kunak no nanakman a babae. Kunak no na ama, ngamsaan mat gayam. Ikarigatak timang lipat kan kwa na, mama. Uray na kasaksakit. Ipas na kulangan ti agadal. Dayta ti kasayaatan nga aramidam, iho. Saan mo adadaulan ti panaghadal mo? Makabirok kanto iti babae ang mga yatkan ka iti napudno. Apay ang nakipagkita ka kanyak. Anya ti pagsaritaan ta. Kayat ko ti agsorry. Gapo iti inaramid ko kan ka. Nagkamali ak, Ismael. Mabalin ka di nga agsublitan iti sigod. Kailiw kan. Anya? Kaano laang nga imamin ka? Ani Adonis the boyfriend mon. Ita, ibagam nga agsublita iti sigod. Nagkamali ak ka ni Adonis, Ismael. Inusar naklagayam. Anya ti kayat mo asawan? Inala na lang tiriknak. Tapno mapagnumarannak. Siyak namin ti agar aramid iti assignment na. Uray ka dagiti group project mi. Siyak pa iti agasgastos. Siyak pa iti agar aramid. Aging gaanamwak nga dagayam sa bali a girlfriend na. Unay mo't gaya mong tinangin sukatam kanyak. Jack pulos inaramid kan katikasta. Amom ka di. Nasakit tinaagam ko. Gapo iti daytoy nga inaramid mo. Kat pasensyakan. Jakon kabalan nga isubli ti sigud kadata. Ngambarkada tayo lata. Mabalin mo lata nga ibaga ti problemam kada kami. Pakawanan nak, Ismael. Ang babawiak iti naramid ko. Mababainak kan ka. Ngam awanan maramidak no saan na kun akayat. Saan mo na panunutan day tabanag? Ti panagadal mo latan ti ipasnak mo. Taday tati importante. Tinapatag. Adda ka may lata barkadam. Anak kasuportakan ka. Jack mailibak. Agayatak pailaan kini Stella, Mr. Lonely. Ngem nasakit unay tinakam ko iti naramid na. Iswadyak imanugot iti kayat na. Naragsakak lata no agkitkita kan agkadkadwa kami. Aglalangan kami akas lagbabarkada. Tuy pagayam mo, Ismael. Agyaman akpagayam Ismael, iti daytoy apakasaritaam. Ti makunak, ubing kayo pay, ket adupay ti paglabasan nyo. Lepasan nyo kit di ti panagadalyo, ket no da kayo ti naituding para iti tunggal maysa, niya po Diyos laangan ti makaam mo. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Ismael, iti probinsya ti Abra. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.